također zamoliti da nam uputi nekoliko riječi. Evo ja ću koristiti ovu priliku da ja se sam nakon duže vremena posalamim na ovakav način. Esselamu alaikum. Posebno salame upućujem odmah sa ovog mjesta, zato što su najzaslužniji, to su šehidske familije. Za njima pozdravljam invalide, sve mu ne smije zamjeriti. Zatim pozdravljam sve demobilisane borce koji su ovdje i oni koji nisu i traže neke razloge zbog čega nisu tu. Pozdravljam sve njihove familije. Meni je drago što danas na čelu svih ovih, da kažemo, dragi gostiju stoji, evo da kažem, prvo. Drago mi je što je došao tu gradonačelnik grada Cazina sa svojom delegacijom. Ja ga zato salamim, gospodina Ermina Ogreševića. Zatim pozdravljam naše goste koji su isto, pošto je danas radni dan, a to su gosti iz kantona, Unsko-Sanskog kantona, to jest iz vlade. Posebno posalamljujem i koristim priliku ministra Malkovića Mijazija. Zatim pozdravljam predsjedavajućeg Skupštine Mijaza Hušća, zatim salamim premijera, najboljeg evo sad u zadnje vrijeme koliko čujemo, jer dokazuje svojim radom, to je gospodin Rošić. A posebno ću uputiti salame danas. Meni je žao što nije kompletna. Znači, komanda 5. korpusa ovdje, ona trebala biti danas. Žao mi je što je nema, ali ja ću posalamiti njih i one koji nisu tu. Jer dobar i najbolji korpus ne može biti dobar ako nema dobre borce, dobre starješine, pa ću ja govoriti. Od komandanta ovdje ću pozdraviti zato što je s moje lijeve strane Esu Vašegića. Pozdravit ću svog prijatelja ratnog Evna Đakulića. Zatim ću, s obzirom da su oni bili komandanti bataljona, poselamit ću komandante i oni koji jesu i koji nisu. A to su, recimo, po meni Admir Abdić, pa je po meni, recimo, Senar Šarganović, pa Nijaz, Ibrahim Adarević i drugi koji nisam. A posebno ću posalamiti svog prijatelja školskog, ali komandanta 502. Abdića, vi ga znate, zvali su ga Tigar. On je došao od Duštovića s obzirom da je u svoje vrijeme uskladio i zato mu se ja posebno zahvaljujem. Ja ću posebno posalamiti i svog prijatelja, to jest najboljeg načelnika 5. korpusa, načelnika štaba ratnog, Mirsada Salmanovića. Molim vas za jedan aplauz za njega. Zatim ću posalamiti, s obzirom da je imao dobru komandu, znači on je znao komandovati, a to je u osustvu i za njega jedan selam, a to je Atifa Dudakovića. Zašto smo ovdje danas, ja ću vam reći, jedinica Orlova pravde je bila u sastavu 5. korpusa. Najbolji korpus može biti samo ako ima najbolje jedinice, a Orlovi pravde su dokazali svojim prisustvom, svojim djelovanjem, svojim zalaganjem u 5. korpusu. I zato ova jedinica i ova proslava, ja se neću složiti sa Hasanom Tričićem, da kaže da je ovo dobro, da je ovo dosta. Mi smo naučili i ja ću tražiti od danas da ovdje bude 10 puta više, jer više su zaslužili. Orlovi pravde, to je učesnici, oni koji su položili svoje živote, dali su najviše. A oni koji su sada ovdje iz nama, oni trpe najviše. Molim vas zato, ove gospodo, što su iza mojih leđa, tražiti od njih odgovornost, da oni urade i da naprave više za ove što su
ostali živi. Da se ne prati, da ne budu socijalni slučaj. Hvala lijepa. Bujrum 8.8.2018. godine bit će bolje. Hvala. Zahvaljujemo se gospodinu Terviševiću. Ovo što uručuje danas i ratni komandant 502. brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, gospodin Andrija Adić, koji će nam također uputiti nekoliko riječi. Salam alejkum, Štuličani i svi oni koji su ovdje danas došli da uručuju ovu feštu, da kažem, koju su nam omogućili naši borci. Posebno salame upućujem porodicama poginulih boraca, pogoda šehida, ratnim vojnim invalidima, svojim saborcima i cijelom narodu Bosanske krajine. Nekad me pitaju, kaže, komandante, zašto smo se borili? Imamo one priče, kaže, rekao onaj da ćemo jesti zlatom kašku, imamo razne podnole i razna izmišljanja. A ja im kažem, borili smo se zato što smo morali, zato što smo bili napadnuti, zato što bi bili poklati, protjerati i sve ono najgore što bi nam se desilo da se nismo borili. Zato čestitam svim borcima, zahvaljujem se na onome što su dali, znamo najviše su dali oni koji su dali živote, ali i ovi koji su živi dali su puno za ovaj narod. Zato moramo misliti na porodice od onih što su dali živote, moramo činiti više, moramo misliti i na ove koji su preživjeli, koji su isto danas velikim dijelom ugroženi, možda i najzapostavljeniji u našem društvu. Današnji dan je dan, kažu, uzelo se u obzir da je dan oslobađanja Štulića. Mi znamo da je Štulić više puta oslobađan. Znamo da je ovo bilo trusno područje na kojem su se tukli, išli brat na brata. Nažalost, ova brda su pretežno, baš ova brda ovdje natopljena muslimanskom, bošnjačkom krvi. Da bude haram onima koji su to napravili, koji su ih zaveli i poveli u smjeru koji ne valja. Ali nadam se da nakon ove 22 godine trebamo se dobiti svi pameti, da moramo svi zajedno, da znamo da je ovo naša zajednička država, da je ovo naš zajednički prostor na kojem živimo, da ne zaboravimo ono što se desilo, ali da pružimo jednim drugima ruke, da kažemo jednim drugima šta je bilo i da zajedno radimo na putu izgradnje ove naše zemlje, ove lijepe naše zemlje. Ja ću malo se osvrnuti i na borbe na ovim prostorima. Igrom slučaja reću da sam bio određen u to vrijeme kad je ona prva grupa prošla kroz Štulić, tada je bio formiran jedan borbena grupa, na čim sam čelu tada je imenovao komandant Ante Dudaković, kad smo prošli gore na Jovicu, kada se došlo onaj narod, naš narod. Međutim, nažalost, i taj narod je zloupotrebljen, gdje je među njima bilo oni koji su bili naoružani, koji su zapucali na regularnu armiju Bosne i Hercegovine. I tad je ovdje, baš na ovim prostorima i počeo taj sukob. Kako je počeo, ja ću vam reći, u tom prvom malu kad su zapucali, poginuli su 2 momka iz Tirova. Ja čestitam borcima Štulića, ja ih svi malte ne poznajem, znam da je bilo u raznim jedinicama, bilo je u jedinici kojom sam ja komandovao, bilo u svim jedinicama 5. korpusa, oni su dali puno, znamo da je ovdje bilo i oni ljudi na drugoj strani, ali evo, ponovit ću, nadam se da su se dobili pameti, da su se pokajali i da znaju da su pogriješili. Mi muslimani treba da praštamo, treba da ponovo gradimo povjerenje, izgrađujemo, treba da znamo da sami možemo da ovu zemlju jedino izgradimo, sami da možemo sebi napraviti bolji život. Kao što smo jedino mi sami, borci 5. korpusa, očuvali ovaj kraj, očuvali ovu teritoriju i očuvali ovaj narod. Slušamo ovih dana iz Hrvatske poruke od premijera Plenkovića, od Franje Tuđmana sina, da su nas oni oslobodili, deblokirali, spasili nas genocida i tako dalje. Ja odgovorno tvrdim da je to laž, da jedini oni koji su zaslužni što smo ovdje su borci 5. armijskog korpusa.
Ja sam dao jednu izjavu, ne znam ili ko čuo i to je tačna izjava, ako ko ima da kaže da mu pomogne ili to uradi, borci 5. korpusa su pomogli da se oslobodi dio hrvatske teritorije, i to veliki dio hrvatske teritorije. Mi nismo ovdje čekali skršteni ruku da dođu neki da nas oslobode, nismo mi 3,5 godine tukli se i ginuli na ovim prostorima da neko kaže da bi nad nama bio genocid, da njega nije bilo. Ja čestitam svim našim borcima, zahvaljujem se našem narodu koji je stavio u svoje vojnike i još jednom čestitam godišnjicu slobode Šturličanima i svim Krajišnicima i Bosancima, pogotovo Bošnjacima. Hvala vam. Veliko hvala komandantu Abdiću. Na tradicionalnu aktivnosti obilježavanja značajnijih ratnih datuma prati i Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u vladi Unsko-Sanskog kantona. Pozivamo resornog ministra gospodina Dževada Malkoča da nam se ukratko obrati. Poštovani članovi porodica šehida i poginulih boraca, uvaženi ratni vojni invalidi, demobilisani borci, poštovani komandanti, poštovani premijeru, poslanici u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, uvaženi gradonačelniče grada Cazina, poštovani vijećnici, predstavnici političkih partija, dragi prijatelji, dragi gosti, dragi moji saborci, poštovani Šturličani, sve vas srdačno selamim i pozdravljam u ime Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida. Kada čovjek u ove augustovske dane dođe u Šturlić, istog trena se u sjećanjima vrati august 1995. godine i pojavi se velika historijska slika patriotizma i hrabrost naroda i ovog kraja, bez kojeg ne bi bila djelotvorna i časna borba za odbranu i oslobođenje od daleko nadmoćnijeg agresora. Potvrđuje i to pogibije 41 borca ove cazinske mjesne zajednice, koji su dali svoje živote za slobodu i očuvanje teritorijalne cjelovitosti i suverenosti jedine nam Bosne i Hercegovine. Zato je i ova godišnjica posebna prilika kojom čuvamo dignitet odbrambenog oslobodilačkog rata i izražavamo dužno poštovanje i sjećanje na naše najvrsnije patriote. Ubjeđenja sam da zajednički dijelimo ponos na njihovu i našu časnu i herojsku borbu, čiji će uspjesi i žrtve biti u srcima svih kao zalog i obaveza budućim generacijama da ne zaborave svoje heroje. Uz nadu da ćemo u vremenu koje slijedi svi zajedno pokazati jedinstvo u građenju boljeg društva, kao što smo pokazali jedinstvo u odbrambenom oslobodilačkom ratu, u ime Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog kantona i lično ime svima vama čestitam 8. august, dan oslobođenja mjesne zajednice Šturlić. I na kraju želim samo da čestitam svim građanima grada Cazina 6. august, dan grada, a posebno pripadnicima boračkih populacija. Živi bili, nek vas dragi Bog čuva. Zahvaljujemo se i ministru Malkoču. A među današnjim zvanicama nalazi se i premijer vlade Unsko-Sanskog kantona, gospodin Husein Rožić, koji ćemo naravno pozvati da uzme riječ. Cijenjene i poštovane porodice, ako Bog da šehida, dragi saborci, dragi prijatelji, dame i gospodo, gospodine gradonačelniče, uvaženi komandanti, dragi gosti, selam alejkum, dobro večer. Želim odmah na početku vama, drčnim Šturličanima, ponosnim Šturličanima, da uputim najiskrenije čestitke za dan oslobođenja mjesne zajednice Šturlić, posebno pripadnicima Orlova pravde na čelu sa našim Vehabom, jedne od najelitnije jedinica u sastavu jedinica 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi ovih dana nizom manifestacija značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata obilježavamo, baštinimo i ne damo u zaborav. Ne damo u zaborav
pravimo i napravit ćemo, ako Bog da, kolektivno sjećanje da mi Bošnjaci nakon 100 i više godina imamo mjesta, stratišta gdje ćemo se okupljati i prisjećati se i propagirati istinu. Jer istina preduvjet pravde, a ona međusobnog povjerenja, a sve je to preduvjet razvoja Bosne i Hercegovine. Ako se vratimo nekoliko vijekova unazad, u vrijeme Austro-Ugarske, tada je Austro-Ugarska atakovala na Krajinu i tada su krajišnici sami, žargonski kazano, razbili moćnu vojsku, razbili baš kao i ove od 92. do 95. koji su mislili da smo mi slabi, pa evo, nestaće s lica Bosne i Hercegovine jedan narod koji ima svoju 1000-godišnju tradiciju, ima svoju kulturu, zahvaljujući Armiji Republike Bosne i Hercegovine, to se nije desilo, Armiji Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Stoga, vrijednost ove današnje manifestacije ste vi, dame i gospodo, vi ste vrijednost ove današnje manifestacije, što ste svojim dolaskom uveličali ovu manifestaciju, što ste brojnosti pokazali. Građani grada Cazina i Unsko-Sanskog kantona s našom dijasporom, da mi itekako znamo čuvati svoju istoriju. I to ćemo raditi ako Bog da. Izgleda da se mi ne možemo baš puno ponadati da će međunarodna zajednica kazniti ove što stalno i uvijek opetovano njihovim glavama živi profašistička ideologija secesije Bosne i Hercegovine. Neće to moći tako. Oni su toliko drski da su spremni doći na ove prostore i govoriti o potkusurivanju. Neće to moći tako, ovo je Bosna. Ovdje postoje branioci koji to nisu dozvolili i neće dozvoliti, a to ste vi. To ste vi i to će tako ostati. Stoga, nama koji predstavljamo institucije vlasti, trebamo se nadmetati, trebamo pokazivati ko je bolji, ali ne smijemo naš narod uznemiravati. Neko je sada spomenuo, zahvaljujući se za otvaranje novog graničnog prelaza. I ja se zahvaljujem svima, ali baš svima koji su učestvovali da se malo granični prelaz otvori na 3 mjeseca. Ajmo sada svi zasukati rukave da bude dugoročno. Ali jedan moj student napisao, otvaraju se malo granični prelaz da nam odlazi omladina. Ajmo svi se udružiti da sprečimo da nam odlazi omladina. Možda baš oni sa profašističkim ideologijama razmišljaju da nas nestane demografski, da demografski nas bude malo. Ajmo se natjecati u dobro. I stoga pozivam svi u nas, prvenstveno nas, predstavnike institucija vlasti, da na bazi argumenta možemo kritikovati jedne druge. I trebamo kritikovati ono što nije dobro. Samo na bazi argumenta, nikako podmetanje, pogotovo ne bošnjačkih lidera, bošnjačkih prvaka, jer otupljujemo našu osnicu, a to je borba za Bosnu i Hercegovinu koja je još trajala političkim putem, da je jačamo ekonomski i industrijski, da nam ljudi ne idu preko granice. Molim Boga dragog, da našim, ako Bog da, šehidima podari dženet. Da našim majkama, očevima, braćo, sestrama da sabura, koji su dali dio tijela koji niko ne može nadomisliti, to će tako biti do sudnjeg dana. A nas sviju poziva da istinom do sudnjeg dana, prenoseći s koljena koljeno, čuvamo i baštinimo našu čistu borbu, jer možemo uzdignute glave ići i preko granica. Mi nismo pali bogomolju, ubijali djecu. Da ste mi živi, zdravi i nek vas Bog dragi čuva. Bosna je bila, Bosna će biti i ona će nas živjeti sve ove što atakuju svaki dan. Hvala vam lijepo. Zahvaljujemo se i premijeru Huseinu Rožiću. Prvi dani augusta 1995. godine bili su presudni ne samo za područje Unsko-Sanskog kantona, već i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Među nama to danas možda najbolje zna gospodin Mirsad Salmanović, ratni načelnik štaba 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kojeg pozivamo da nam se obrati. Ajde ovako oči u oči. Poštovane dame i gospodo, drage familije poginulih boraca te Bog da šehida, dragi saborci, draga djeco, čestitam vam Dan mjesne zajednice Šturlić
I dan, taj 8. avgust, famozni zadnji put kad je oslobađan Štulić i prije oslobađan, ali nije trajalo baš dugo. Iskorištena je neka prilika dok smo mi krenuli u neka ofanzivna dejstva prema Kulen Vakfu, odmah je postao Krajine i ovi ovdje domaći izdajnici napali i ponovo su tu svašta napravili zijana, da kažem, ali dobro, o tom potom. Ja ću vam reći kako su nastali Orlovi pravde. Žao mi je što ovdje nema Baje Nadara, Baje Prošića, pa i Havde Delavća. Ja sam samo informisan, pošto sam bio na ovim prostorima ovamo. Ima grupa ljudi koji hoće u 5. korpus i to da oni budu kao jedna jedinica, pa u sastavu neke od brigada, nema veze. I ja sam razmišljao sada, sad je ta moja kao zadnja. I šta ću ja ako ja njima dam puške, oni samo prenesu preko Johorca? Kako postrojite? Oni se postrojili VH na čemu, oni imaju to snimljeno. Momci, evo oružje. Dodali smo iz regrutnog centra, iz još nekih brigada, zauzeli 100 ljudi. Zaduženo sve. Vi idete na obuku na Pernu kod Kruga. 3 kamiona, izvolite kamione. Baja je bio komandant tad brigade, ja mislim Baja u sastav logičkog obezbeđenja brigade, ova jedinica ulazi i bit će u sastav. Oni su sami sebi dali naziv Orlovi pravde. Ni sekunde se nisam pokajao, a ni oni ljudi sa mnom zajedno, nisam ja sam to sigurno napravio. Koji smo to napravili, to je bila jedna od najboljih četa u 517. brigadi. I prošla je puno dijelova zone odgovornosti 5. korpusa i prošpatali su Orlovi pravde Grmeč, dobro shvati, posred Grmeč. Švabo nije ga prošpatao za vrijeme Drugog svjetskog rata nakasila, Orlovi pravde su ga sa 517. brigadom prošpatali. Znači kroz sred Grmeč, ako znaš na koji kolski put, tamo i tako nešto, i to je veličina tih ljudi i svaka im čast odaje, ja veliko priznanje koliko im znači da to. Međutim, zbog ove djece, da kažem, i od koga je Štulić oslobođen, svi kažu oslobođen, niko ne kaže od koga. Oslobođen je, ponavljam to stalno, od legije kriminalca srbijanskog iz Beograda i Kovca, pukovnika koji su došli tu i oni su direktno komandovali i Fiketovom vojskom i vojskom iz Srbije i tako dalje, i ti oficiri i slično. Oslobođeno od dijelova sa Krajine i tako dalje. Ne mogu nikad zaboraviti iz 517. brigade Nijaza Begića, načelnika štaba te brigade, koji je sa bataljonom čak iza leđa ušao vamo, komesarac neki ima vamo, neka planina, nešto brdo, neko i bez žrtve zauzeo te pozicije i te položaje. To nikad ne mogu zaboraviti, bio sam prisutan. I tako dalje, da su se tu pokazali, pored Orlova pravde i Apači, bilo je tu još jedinica koje ja dobro znam, jer sam bio tu često među njima. I sada imamo situaciju, što ovi pričaju da su nas oslobodili, pa što nas ne oslobodiše 92. godine da se ne patimo. Drugo, imao je Franjo Tuđman, pazite, ova okupljanja zahtijevaju malo istine. Bar malo, eto, ne mogu ja svu istinu sabrati tu, jer to bi bilo 3 dana, ali malo istine. Imao je Franjo Tuđman u Hrvatskoj paradržavu i paravojsku. Paralelno je pomagao 2 paradržave u Bosni, i Herceg Bosnu i Fikret Avdića jedno vrijeme. Miloševiću Kosovo ključa da otkine komad Srbije, kako oni kažu to je Srbija, a 3 paradržave van Srbije on pomaže i paravojsku. A to nešto je ludo, gdje reši svojoj kući problem, što mene patiš ova.
Znači, moramo malo, naročito ova djeca trebaju da zapamte taj rat. I sada je sad rekao, eto da se nismo borili, da smo se borili. Nisam mogao ličiti, dozvoliti i gledati, pretpostavljam, da mi neko kolje oca i mater. Ali shvatite da su to ljudi ludi. Mi smo na grabežu napravili jednu akciju, 7.7. odred MUP. 10.7.1992. u selu Biljani streljano je 260 ljudi od djeteta do starca. Molim vas, mi smo ratovali protiv ljudi koji imaju oružje, a oni su ubijali civile. To je velika razlika. Dalje, ne može nam niko spočitati da smo neki nacionalisti, šovinisti, fašisti. Moj zamjenik je bio Srbin. Saša Gajić, jedan komandir čete, bezsredni topova je ovdje na Krivaj, okrznuo onaj 84, oni spodjeg, on ga je dovezao, Srbin. Znači, mi nismo bili nacionalisti, nismo bili šovinisti, bili smo normalni ljudi. Da bi ova djeca znala, 5. korpus nijedan vjerski objekat nije srušio, a imali smo prilike. Drugo, nijedan pripadnik 5. korpusa nije procesuiran u Hagu. To treba reći, to su fakta. Nije bilo istrage kompletne, nego samo predistražne radnje. Ako je nešto bilo, to će ovi niži sudovi raditi, ali za Haga nije bilo. Ali na cijelom Balkanu, od jedinica ranga korpusa koje su učestvovali u borbenim dejstvima, jedini 5. korpus niko nije u Hagu procesuiran. Pa je to veličina, ja ne znam više šta. Ti si para, ja slušam Ujedinjene nacije, međunarodno priznata država, međunarodno priznata vojska i opet ja ne valjam. Pa više ne znam dokle je to ne valjati ili valjati i tako dalje. Moramo malo, pa ajde dobro, to se može svašta pričati. Jedini smo držali oko 100 km granice sa državom Hrvatskom, sa Republikom Hrvatskom. Najviše oslobodili od svih korpusa armije BiH. Jedini imali izdaju sopstvenim redovima, mi su imali 2 jake kladuške brigade koji su okrenule puške na nas ovamo. To je to, treba reći, to je bilo, ne može mi, sad nije bilo, jest bilo. Međutim, nisu ova djeca kriva, ni s ove ni s one strane što je to bilo. Ta djeca treba da se pomire, izljube i da oni žive, nisu oni krivi što je to bilo. Sad ne mogu ja biti kriv ako je moj djed bio u Prvom svjetskom ratu, neće u nekoj austro-ugarskoj vojsci ili ne. Šta sam ja tu kriv? I tako dalje. Međutim, sada ima se utisak da sporo izlazimo iz rata, da smo rat trebali riješiti. Dalje, na ovakvim okupljanjima pojačati sjećanja na ljude koji su izginuli, na borce naše, na ta ratna dešavanja, na dušmane. Molim vas, danas u najmirnije vreme Šešelj kaže, mi ćemo napraviti veliku Srbiju prošle godine, za 20 godina, za 50 godina, za 100 godina, mi ćemo nju napraviti. I nije problem, on je bolesnik, on je lud čovjek. Ali 20.000 mladi ljudi aplaudira luđaku. Vi shvatate, koji su luđaci koji topo kucaju po bolnici i tako da. Znači, sad već u miru osjeti se da nije njih baš napustilo ta velika Srbija, ta ideja i to nešto. Čujemo ovdje i odlaze nam ti mladi, pa treba mlade zaposliti ljudi. Mora biti sretan spoj i stariji mladi. Mladi mogu sve, i stari mogu sve. Trebalo bi biti sretan spoj mladosti, te iskustva, ovog ono i tako dalje. I sada imamo situaciju kakvi su problemi porodica poginulih, kakvi su problemi ratnih vojnih invalida. A njih nema više nego 95. na kraju što je bilo. Samo može biti manje, neki su umrli. Znači do sada treba to
trebalo je to davno riješiti. Bojim se da se malo posveći pažnje rješavanju problema. Da smo sporo, hoće ljudi, ali sporo neki ide. Ali i kako riješiti brzo, kad onaj zanoveta iz Banja Luke, onaj tamo negdje iz Širokog, iz odakle, iz tog zapadnog Mostara i tako dalje. Prema tome, ja bih želio da vječno živi sjećanje na ta ratna događanja, na naše orlove pravde, na mjesnu zajednicu Štulić iz koje su oni iznikli i da vječno živi nama država Bosna i Hercegovina, čovjek bez države ko pas bez domaćinstva. Eto, živjeli, izvinite ako sam malo duži. Veliko hvala gospodinu Samanoviću na ovom svojevrsnom, kraćem i odličnom časopisu. 8. august je datum koji je od neprocjenjivog značaja za Štulić, ali i sami grad Cazin, što dokazuje i činjenica da je grad Cazina u svečanost uvrstio u jedan od datuma kojim se obilježava dan grada Cazina. Upravo sa današnjom svečanošću i završavaju 15-dnevne aktivnosti u povodu proslave dana grada Cazina. Pozivam gospodina Nermana Greševića, gradonačelnika Cazina, da nam uputi nekoliko riječi. Uvažene porodice naših Jakobovga šehida, ratni vojni invalidi, uvaženi borci, bajrektari, uvaženi premijeru, ministri, zastupnici, predsjedavajući vijeća i zamjenici predsjedavajućeg vijeća, uvaženi komandanti, dragi gosti, assalamu alaikum i pozdravljam vas. Čestitam dan mjesne zajednice Štulić, dan oslobođenja Štulića, ali isto tako, pošto je 6. august, evo, bio prije 2 dana, čestitam i dan grada Cazina. Kao što smo čuli, mi u augustu mjesecu i krajem jula nizom prigodnih manifestacija obilježavamo dane naše pobjede. Mi smo i dan našeg grada izabrali za 6. a i ovaj dan slavimo zato što on ima simboliku pobjede. Ulaskom na granicu spajanjem jedinica u Tržačkim Reštelima i oslobađanjem Štulića i dalje napredak prema Kladuši, postalo je jasno svima, a i našim agresorima, da onaj cilj koji su oni postavili pred sebe neće biti postignut, a cilj je bio da država Bosna i Hercegovina nestane kao država, a bošnjački narod da se dijelom pobije, dijelom raseli, a dijelom da se asimilira, da se posrbi ili ne znam šta drugo. Ti ciljevi nisu ostvareni, tih dana je nama bilo jasno svima da je došla sloboda i da smo stvorili pretpostavke da ćemo u narednim mjesecima osloboditi Ključ i Sanski most i Bosanski Petrovac i Bosansku Krupu i neke druga još područja u našoj državi Bosni i Hercegovini. Mi možemo naravno biti ponosni na to da smo stvorili armiju Republike Bosne i Hercegovine i da smo bili pripadnici 5. armijskog korpusa kao najpoznatijeg korpusa u našoj armiji. I sad u tim raspravama oko toga ko je kome donio slobodu, ja mislim da je činjenica izrazito jasna, da je zahvaljujući tome da smo formirali svoju armiju, da smo uzeli puške u ruke i da smo pružili otpor koje se zove čudo bosanskog otpora, a to naši agresori, a i neki iz međunarodne zajednice nisu očekivali već 1992. Mislili da će rat biti završen, da će Bosna biti pokorena. Zahvaljujući toj činjenici mi u stvari imamo slobodu. Zahvaljujući našim šehidima i žrtvama koje smo podnijeli. Naravno, bitno je da se prisjećamo, zato smo i odlukom općinskog vijeća, sad gradskog vijeća, i odlučili da slavimo ove značajne datume, da bi znali kako smo mi branili i kako smo došli do slobode i do države Bosne i Hercegovine i da bi to prenijeli naravno na najmlađe generacije. Bosna još uvijek jeste u specifičnoj situaciji i mnoga pitanja koja su pred nama nisu riješena. Još uvijek je komplicirano. Ne možemo biti naravno zadovoljni sa mnogim stvarima. Imamo okvir, imamo državu koja ima svoje granice, imamo znači stvorene pretpostavke. Ali unutar ove države moramo još puno toga uraditi.
Naravno da nama često stižu poruke i sa istoka i sa zapada koje nisu dobronamjerne i koje nisu ohrabrujuće. Naročito često se negira genocid, često se negira zločin. I to se pokušava nekako potrpati pod zemlju. A ta činjenica nam govori da neke očito politike koje su pravile agresiju 1992. godine još uvijek ne miruju. I nama to mora biti signal da moramo biti oprezni i svjesni da te politike očito čekaju pogodan trenutak da se opet probude. Ja vjerujem da smo mi spremni kao i 1992. i da ćemo u budućnosti biti spremni, i naši nasljednici, naše sljedeće generacije, da ćemo biti spremni da se stavimo u odbranu naše domovine. Jer mi imamo državu i bilo koji narod u svijetu ima državu ako je spreman da se za nju žrtvuje. Mi smo morali se tad žrtvovati za Bosnu i Hercegovinu, moramo se i sad žrtvovati i morat ćemo se u budućnosti žrtvovati. Naravno, ne možemo biti zadovoljni sa ekonomskim stanjem i sa mnogim stanjem u našoj domovini. Ima stvari koje nisu do nas, a ima stvari koje su do nas. Mi Bošnjaci moramo popraviti odnose unutar sebe, moramo pobijediti korupciju i kriminal, nepotizam i moramo raditi pravi posao. Moramo urediti institucije, napraviti sistem. I onda će puno stvari ići naprijed. Onda će puno stvari krenuti naprijed. Naravno, ima oni s kojima se moramo nadmudrivati i unutar i van Bosne i Hercegovine da bi održali ovu našu državu, međutim ja ne sumnjam da je budućnost Bosne i Hercegovine izvjesna, ona je tu, mi imamo državu i mi samo trebamo do nas je da je uredimo na takav način i da u njoj radimo na takav način odgovorno, da u njoj se bolje živi i radi. Mi u gradu Cazinu, vi znate da radimo puno projekata i ovoj godini, i prošle godine i svake godine radimo dosta projekata. Radit ćemo i ovdje i radimo i u Štuliću. Radimo puno oko industrijske zone, ja se nadam evo ovdje i predstavnika kantonalnih vlasti da će nam pomoći, da ćemo udružiti snage pa da riješimo i taj incel. Evo riješili smo Hačin potok, ja vjerujem imam naznaka da će biti produžen još 3 mjeseca. Ja vas pozivam da koristite ovaj granični prelaz jer je bitno da ima što više prelazaka, ulazaka i izlazaka. Ja sam razgovarao s hrvatskim ambasadorom prije nekoliko dana, bio je posjet u Cazinu i danas sam razgovarao telefonom. Mi nismo odustali niti od Tržačkih raštela, da i tamo se izborimo da imamo međunarodni granični prelaz, zato što je za nas bitno da naši ljudi koji su u dijaspori ne čekaju puno na granici, nego da lako mogu ući i izaći iz naše domovine. I nama je drago, ja se javljam posebno vas iz dijaspore, što vi svoje godišnje odmore provodite ovdje u Bosni, u Cazinu, a ne negdje drugdje u svijetu. Vi na takav način zaista, kao i ratu, ali sad puno pomažete na razvoj i napredak naše države Bosne i Hercegovine. Hvala vam na dolasku i želim vam svako dobro i još jednom čestitam dan mjesne zajednice Štulić. Hvala. Zahvaljujemo se i gradonačelniku Ogreševiću. Poštovani Štulićani, uvažene delegacije i dragi gosti, to bi bilo sve što smo za vas pripremili u ovom formalnom dijelu programa. U nastavku, kao što smo i najavili, nastupaju članovi kulturno-umjetničkog društva Štulić, koji su za vas pripremili nešto iz svog bogatog repertoara, zato preporučujemo da i dalje ostanete na svojim mjestima. Naravno, bitno je napomenuti da večeras od 21 sat počinje i tradicionalni malonogometni turnir, koji će se odigravati na igralištu iznad škole. Od nas toliko za danas. U ime organizatora i u svoje lično ime zahvaljujemo vam se i svakako upućujem poziv da nas posjetite i 28. ovog mjeseca, kada se također u Štuliću na istom mjestu obilježava Dan patriota grada Cazina. Do tada, ali i do iduće godine, 8. augusta, svako dobro i uživajte uz kulturni umjetničko društvo Štulić. Yes, you go.